Ne znam gdje. Debeli! Dobar, ja, ti. O, gdje ste raj? I pozdrav svima, ja sam Cerix i danas nastavljamo sa Outlast. Pa hajde odmah da krenemo na gameplay. Nema baterije. Imamo li koje puteve sve imamo? Imamo, ovdje nema ništa. Imamo ovaj. Imamo, mislim, pravo jedan. U stvari imamo ovdje se prevučemo. Nemoj ti. Ovaj izgleda dobar. Jao, koliki ishodnici. Ovdje se možemo sakriti, izgleda. Ja bi da vidimo, pregledamo svaki slučaj. Da ja ne bi otvorio kasnije vrata. A ne bi zatikao nekog na šolj kako sere. Bolje je ovako da sigurno. I onda mi je lakše i zatvoriti samo, a nego otvoriti pa zatvoriti. Dobro, ovaj. Haj, dobri. Nemo. Ovo se moli nešto. Telefon, naravno, ne možemo se javiti. Možemo li izaći? Sad ne znam jel možemo mi kroz balkon ići. Hajde, ako ne budem našao put, ićemo kroz balkon. Kroz prozor, stvar, ne balkon. Vidi ovo, svi se moli, ali ovaj se spakovao i krenuo negdje. Paša, gdje si ti krenuo? Jao, šta vam je više? Svi se moli, trebao sam zatvarat vrata. Ako mi ovi se... Jao, muzike, sve gora i gora. Šta mu je ovo? Ništa. Nemoj, kamera. Evo nam ovdje fascikle. Pantalone. Nisam nikad pogledao kako se zove ovo. Ne vidim. Naka vrsta Pepsija. Fake Pepsi. Fake Pepsi. Evo nam batirice, dobro. Taman nam se ova isprazna. Ovdje ne mogu svakako. To je to, ja mislim da nema više... Da sam sve pregledao, da moramo izgledati kroz onaj prozor. Evo ga. A sad mene strada da ne pao. Kako ću? Iz koje... Imamo tamo. I možemo možda... Kontam, ako padnem... Aha, dobro je. Da malo štedim bateriju, bar dok se... Ajde, ulazi unutra. Jao, vidi ovo, fali mu pola noge. Paša, izvini, ali ja ću proći pored tvoje sobe. U stvari, kroz tvoju sobu, vidim što sam ušao uopšte. Kaže, Bog mrzi bolest. Ja mrzim vas, idioti, jedni bolesni. Vi ste bolesni. Vi ste svi bolesni ovdje. Ne znam što sam došao ovdje, što nisam izašao. Bog mrzi, kažu, pare. Vooo! Nisam ga vidio. Mogu li posuditi tvoj svijeć, drug? Vooo! Vidi ga! Šta ti je, bolan? Jao, moram vamo gdje su ovi sa kurčinama. Jebo majku, naš likove kurčeve od 30. Jo, sad će mi zatvoriti nešto vrata, jel tako? Jel ja da zatvorim vrata? Da me ovi ne bi zguzli. Jao, majko moja, šta? Ko im priča od ovih?
Koji priča od ovih? A, je li ovo Markus? Ja moram bježat. Ne! Gdje ću? Moram ovdje izgleda. Ne, zaključaj nam. Nemojte me ganjati, ja idem. Mogu se ovdje prvo, da sakrijem, ne moram. Mogu li preskočiti ovo? Ne mogu. Markuse. Znao sam ja da ću ja bez veze doći po tebe. Ne zna se gdje gore ići, jebote. Ovdje gdje ih je 10 ili ova dvojica sa konjskim kurcem što me ganjaju, nemoj. Biš. Gdje sad trebam? Gdje trebam ono? Imaju ovdje još jedna vrata. Nema, ja moram se vratiti sa istim onim putem izgleda. Ili mogu ovdje samo? Ne mogu. Naravno, što... Evo, vidi, tako sam blizu, tako daleko. A, sad mi se sklonio ovaj. Pozdrav, momci. Sa konjskim kurcem, kurčevima. Nemojte me ganjati, molim vas svi. Imamo 2 baterije još. Hajde. Jao, igrice, bože, sad ću ja... Da vidimo gdje ću sad. Nemoj sad... Šta se ovo čuje? Debli! Jao, jes brz, šta da radim sad? Gdje ću? Brži! Sakri se. Jel me vidio? What the fuck? Ovo je preskače sve! Trči! Gdje da idem? Gdje ću? Odavde on došao. Gdje da idem sad? Gdje ću? Tu je tu. Ne mogu da vjerujem se potrefio put. Ja sad mogu ovdje. Kontam ako skočim dole. Odmah mi je desno. Ne, odmah mi je pravo onaj lift. Pokušat ćemo, hajde. Brže, prije nek što on nije došao. Brže. Ovdje mi je lift. Idemo lift. Pricni. Idemo, vamos. Idemo sad, izgleda se. Jel nam je onaj Markus rekao, ako uđemo lift, to je to. On nas vodi do kraja. Do exita. Ne. Dobro je. Vidim da mi sigurno. Nemoj mi ništa odozgo izletit. Molim te, odozgo izletit. Evo ga. Dobro je. Imamo lešišta, nemamo. Ajde, izlazi. Wow. What the fuck? Ovo je neki laboratorij. A vidiš, i ovdje svi mrtvi. Fast forward. Drug. Nije ti dobro nikako, a? Neko ti ga je podesio da ga sam sebi fanflaši. Šta je ovo? Noga i šta je ovo? Jao, organa. Aha, evo neke stope. Ovdje su nestale. Ili radi ovaj lift? Radi lift, ne radi. Jel mrak, ja šta je, ne vidi se prst pred okom. Ajmo, samo trči. Jao, ruku, nogu. Mesa, na sve strane. Jao, ne vidim ništa, čekaj. Nemoj mi sad ganjati. Nemoj, molim te. Kako se ovo zvuka?
Nemoj, molim te. Jao, mesa. Bude baš bilo sjeckanja. Malo džigerce. S lukom da prepržim. Nisam jeo, evo već. Au, shit, nećemo ovu. Imamo još ovaj. Našli smo i ovaj. Paša, šta ste tu radili? Jao, bem ti kameru kvari, si imali još baterija negdje, nema. Jao. Krvi u igrici, brate, šta je ovo? Ne mogu ovdje puno palit, smeta mi ako ne baš na svjetlu upalim night vision. Imamo ovdje, hajde snaćemo. Nešto se čuje, ali ne znam šta je. Ali neki džavo jest. Joooo! Nemoj, prepade me i kamera. Konta, rekao evo nešica. Ovo nam je neka... zagonetka možda. Možemo ovdje preskočiti, ja mislim. Nemoj, kamera. Jao, koliko prolaze. Jao, šta je ovo? What the fuck? What the fuck je ono? What the fuck je ono? Gdje da idem sad? Ne vidim najgore što ne znam gdje. Debeli! Nemoj debeli! What the fuck? Jo, šta uradi debelom? Bro! Razmljackaj debu, jebe mu. A sad ne znam jel mene ganja ovaj... Jer ne znam, jel mene hoće ovaj, kako se zove, za sebe? Ova sjenka? Kako je ono zovu? Wind nešto. Wind blower, kako nešto, nemam pojma. Piš. Gdje si? Jel ovdje neko... Profesor Xavier, šta ti radiš ovdje? Jebote, u ovoj igrici imaš više kurčeva nego u pornićima. Wow, vid puške, ali slomljena. Profesore, gdje vam je Wolverine? Vozaj se ti, vozaj se, otvori mi vrata. Će me nešto izleto ovdje. Jo, ružne slike, ko ovu sliku, ko ovakvu sliku hoće da ima u svom uredu, mislim, nemam. Fuj. Hajde, tvori gurat ću to, ali se mora sam da ti vozat, ja ću te gurat. Jao, vidi biljka, evo, prvi put da vidim nešto pozitivno. Dobro, ja da tvoja govna ispravljam. Evo, sad ću. Moramo Bilija. Jebo, Mike, zašto ja moram uvijek tuđa sranja ispravljati? Sad imamo... Ovdje nismo bili.
Billy, neću ti ja ništa, ne sekiraj se, oni hoće da te ubiju. Ja sam dobar prijatelj, Billy. Samo nemoj napraviti od mene pire kod ovih što si napravio. Ne znam gdje da idem sad. Jao, krvi. Vidim ti alarme više, ne znam gdje da ide. What the fuck you? Jel' ovo Billy? Jel' ovo Billy? Jel' ovo Billy? Nego što ne znam gdje je, ne vidim ga. What the fuck, trči, šta vrišti ovako. Joj, ne znam gdje. Da mu zatvorim vrata. Ne vidim put. Gdje ću? Pa evo ga ovdje. Gdje idem sad? Ne vidim ništa. Zatvori vrata, hajde. Pijem ti Billy, majku. Ne, šta je sad? Ju, prepade me. Evo ga! Ne radi vamo. 100% će me nastav ganja sad. Jel' ovdje mogu otvoriti? Bježi, jebo ti Billy. Ne. Dobre. Šta sad? Aha. Moram ventile neki otvrniti. What the fuck je ovo? Paša, pomozi, ti si mi dobar prijatelj. Koje ventile moram odvrniti, samo još da znam. Koje još ventile moram odvrniti? Aha, evo ga. Jel' mogu ovdje možda? Zaključano. Dobro, samo da me ne ganja. Naćemo mi ventila. Jel' ovo nešto lupa? Nije, kako ja trčim lupa. Čekaj, s koji sam... Aha, evo ga ovdje. Što neće? Možda nam treba... ruka nečija. Ali mogu li evo ovdje, hajde. Moram ventile neki odvrniti. Nemoj samo da me ona ganja. Nemoj, molim te da me ganja, sam budala. Dobro. Jel' mogu ovdje gore se popiti? Ne mogu. Malo mi smeta i kamera i... samo gledam ima li gdje da se... Aha, evo ga ovdje put. Dobro. Nemoj! Aha, dobro. Jao, kako lupa kad se penji, kako trči. Ko da je... Nisam ja debeli, bolan. Jel' ima ovdje taj ventil kakav? Aha. Mal batire, nema. Jebem ti, gdje ću sad? Gdje da idem sad? Aha, evo ga ventil. Evo ga. Koliko ih ima? Do not turn. Šta do not turn? What the fuck? Jo, srce će mi stati. Bići. Jo, ne mogu da vjerujem. Šta sad? Ne znam gdje da idem. Jao, majko, ova budala iza mene. Ne, stiće me. Provlaci. Stiće me.
Otvor vrata. Gdje ću. Stepenica, hajmo, pence. Jao, muska noob. Po koliko se trebam penjati još, zavrtim. Jo, vrtim se više koliko se... Nemoj ti kamera da mi odiš. Nemoj više, molim te. Zavrtim se, majkim. Koliko se penjem. Fuck. Evo ga za mnom, stiće me majmun. Brži, će mi srce otkazat. Gdje sad? Nadam se da nema ove budale. Srce će mi otkazat, srce mi kuca. Baš. Aha, evo nam struje. Jao, vid, fali nam prst. Može li se ovdje skočiti? Gdje sad idem? Ne znam gdje sad da idem. Gdje sad trebam ići? Šta nam je ostalo? Jedine stvar koja znam, ostalo tamo ona ruka, ali nisam našao nikakvu ruku. Možda sad? Mogu. Čekaj. Jel ovdje ovo nije? Nemoj mi se pojaviti, molim te. Alo? What the fuck, ja šta? Ne! Jel me ubio? Nije dobro, živ sam. Šepam ja jedva nešto. Kako lupa kad trči majmun. Trči. Brži. Warning, šta? Jel vun? Šta haja, bao? Fuck! Ču haja? Bitna je kamera. Jao, što me trzno. Reci njemu jednom, haja! What the fuck? Popišaj se na njega. Jao, šta mu radi, rasporit će me. Alo, duše, dobar. Jesi dobar? Jel umro više? Billy, Balen, jel krepao Billy? Hajdi se sad, kad si veliko preživio, nemoj mi sad krepat. Odem svoju kamercu, Morin. I hajmo. Get out. Ne znam gdje da idem sad, gore. Jao, vidi to šepa, jedva ovo nešto. Jao, se čuje ovaj se opet čuje. Jao, nemam prste, nemam ništa. Jao, mora da ga je dobro izudaru ovaj Billy. Plus popali ono. Ovo je Jao! Ovo je najbrže što možemo da idemo. Ovdje ali nema prsta jednog, onaj nam doktor otkinuo. Govno ćeš prstenjak dijelit. Moj ti, jedna tvoja žena. Ništa od prstenjaka. Ovo je najbrže što možemo ići. Sad će me Billy stići. Ako nije umro već. Brže, hajde. Sad bilo dobro kad mi oni s kućama došli. Jao, što se čuje glasno ovo. Tako je, ustaj, diži se. Tako smo blizu. Nemoj padat više. Nemoj više padat. Koncentri se, toliko si hodao sad. What the fuck? Jel me zajebavaš?
Me zajebavate. Što me ispucaše? I to je to. Završili smo sa Outlast. Imamo još ekspanziju, a sad će nam izaći Outlast 2 za neki 10-15 dana pa ćemo i to igrat. Eto, ako vam se svidjelo i ako ste uživali u gameplayu, ostavite like, share, sub. Naravno pišite komentare, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Ovo je bio Cerik sa igricom Outlast. Pozdrav ekipa!